Vidan Mitrović je zaseok Ruda Bukva kod Kosjerića. Do svoje 43. godine nije se oženio, iako je, kako kaže, imao namjeru. Problem je što su naše devojke velike gospođe. Ali ženu svog života, potpuno neočekivano, našao je u predgrađu Skadra u susednoj Albaniji. Iskreno nisam nikad razmišljao o tome da će biti supruga Albanka. Đana Jusufa i uz saglasnost svojih roditelja rekla je sudbonosno da. I večeras je u ovoj albanskoj porodici svadba, priređena u čast njihove najstarije ćerke i novih prijatelja iz Srbije. Do kasnu u noć ovde u porodičnoj kući Jusufa i u Skadru odjekivale su svadbarske pesme. Prema albanskim običajima mladoženja je dužan da ovde provede jednu noć, a zatim u ranim jutarnjim časovima zajedno sa svojom suprugom napusti kuću. Ovako je Đana ispraćena iz Skadra, ali ove suze i plač, iako su iskrene, ipak su deo običaja i tradicije albanskog naroda. A ovako je nova snajka dočekana u Kosjeriću. Želim da ova kuća možda nastavi dalje neki opstanak i ovaj kućevni prag ovdje. Snajka vam je Albanka. Imate li tu nekih predrasuda? Ne, to me uopšte ne interesuje. Moj brat je nju izabrao, on je tako odlučio. Kažu meštani da u ovom zaseoku nisu videli mladu čitavih 15 godina. Bilo kako bilo, ovaj zaseok, ili Ruda Bukva kako je zovu, dobio je noćas snajku. Ovakvih i sličnih primjera u Srbiji za sada ima oko 200. A humanitarna organizacija Stara Raška, koja se svom snagom bori za očuvanje sela, zabeležila je još jednu pobedu.